Ja nisam član partija, ja sam po osjećaju, po odgoju, po obrazovanju, po svemu komunista. Hajde dobro, šta bi rekao, šta ćete od mene? Će me kazniti? Čime? Isključenjem. Isključite me, neću plaćati doviđenja. Nije radnik bio toliko uključen. Ja lično nisam htjela, jer mi to nije mi se sviđalo. Meni je bilo to što je mogao raditi, ko je god htio da radi. Imao je posao. Nađe moj posao. Pogotovo kad završi školu. Omladina završi fakultet. Gimnazija u Novom je bila jedna od jačih gimnazija. Studenti koji odu u Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljanu su bili vrsni studenti. Jer smo imali dobar kadar koji je obrazovao tu djecu. Sve su rijeke tekle svojim tokom, od izvora prema ušću, a Sana je tekla prema nama. Dakle, kad govorimo o primjeni marksizma, odnosno primjeni socijalističkih, komunističkih teorija, dakle, pogotovo u Jugoslaviji, mi moramo da otvorimo to pitanje u kojoj mjeri je ta teorija prošla, dakle, tu praksu. Dakle, šta je ono što je bilo pozitivna strana primjene marksizma i socijalizma, a šta je ono što uopšte nije bilo nikako primjenjivo. Mi dakle vidimo da je Jugoslavija prošla kroz jednu vrstu, tako reći, spojenog sistema, gdje je imala elemente socijalističkih, komunističkih teorija, dakle imala je elemente planske ekonomije u mjeri u kojoj su radnici unutar svoje proizvodnje planirali, ali sa druge strane ostali u okvirima tržišne ekonomije, dakle tržišne privrede i proizvodnje za nekakav oblik profitnog ostvarenja. Nažalost, ono što se dešava, dakle, u takvim ekonomijama jeste da im je sudbina ista kao sa firmom u kapitalizmu. Mi dakle danas imamo tako reći propadanje na hiljade i hiljade firmi o kojima više niko ne govori. Zašto ne govori? Jer su malene, jer su sitne. Firme u Jugoslaviji su bili giganti, tako reći, socijalističke proizvodnje. I dakle, njihova propast je sasvim drugačije percipirana, ali zakoni u kojima je ta propast nastupila su dakle isti kao i oni koji vladaju sada, dakle danas u kapitalističkim odnosima. Dakle, odnosi konkurencije, borbe na tržištu, borbe za osvajanjem, dakle tog tržišta nužno jedne firme baca u propast, a druge u neki vid uspjeha. Te kontradikcije su u jugoslavenskoj ekonomiji s vremenom nagomilale, dakle kroz decenije, kroz reforme i sve veće liberalne reforme, liberalizacije dakle, samog tržišta, što je eventualno dakle, dovelo do kraha. Naravno, mi imamo i taj period tranzicije ovdje kod nas, gdje je naša domaća politička ekonomska elita kapitalizma uspjela da sve ono što se na neki način možda i moglo spasiti, dodatno opljačka i prosto uništi dakle, tu ekonomiju i izvrši jednu deindustrializaciju zemlje. Što se tiče razvojne problematike jugoslovenskog samoupravnog socijalizma, ono što je karakteristično za njega jeste da je on prošao kroz svoje 4 razvojne faze. Prva faza od 1950. do 60. Druga od 1960. do 1970. Treća od 1970. do 1980. I četvrta od 1980. do 1990. Za teorijsko uopštavanje samoupravnog socijalizma značajne su imena Edvarda Kardelja, Borisa Kidrića, Vladimira Bakarića, Virentija Popovića, Veljka Valkovića i drugih sociologa, među kojima je najkarakterističniji Stipe Šuvar. Ono što prvu fazu karakteriše od 1950. do 1960. jeste otpor Komunističke partije Jugoslavije Staljinu i SKPB-u, kritičko sagledavanje sistema u SSSR-u kao i vlastitog, ocijenivši kao etatističke sa izraženom tendencijom birokratizacije. U cilju koncepta odumiranja države uvode se prvi radnički savjeti, odnosno donosi se zakon kojim se fabrike predaju radnicima na upravljanje, uvodi vijeće proizvođača u skupštinski sistem, razrađuje kategorije dohotka i ide na to da zarada počinje zavisiti i od uspjeha preduzeća, te se na osnovu toga rizik realizacije na tržištu tog tih prvih godina postepeno počeo prenositi ne samo na državu, već i na neposredne proizvođače, čime se utjerao put procesu oslobađanja proizvođača od položaja državnih najamnika.
No proširena reprodukcija ili odlučivanje o investicijama ostaje u rukama države sve do sredine 60-ih. Drugu tu razvojnu fazu od 60. do 70. karakteriše borba protiv saveznog državnog centralizma, ukidanje državnih investicionih fondova u tom smislu, prenošenje akumulacije odlučivanja u investicijama na banke, uvoz i izvoz preduzeća, razna, da kažem, kreditna društva i slično, uopšte bankarsko-kreditni sistem po republikama i pokrajinama. Pokušala se sprovesti privredna i društvena reforma 65. koja je dala polovične rezultate, jer s jedne strane ona je stabilizovala, da kažem, privredu, ona je postala efikasnija, modernizovala se, da kažem, tu je utjecalo na kvalitetu proizvoda, je izlazilo se u svijet, prošli rast industrijske proizvodnje bio 8,6% društvenog proizvoda od 6,9, a nacionalnog dohotka 7,7, ali stabilnost ostvarena i na račun stagnacije zaposlenosti, što je izazvalo socijalne i političke probleme koji će kulminirati studentskim demonstracijama iz 1968. godine. Međutim, materijalna osnova samoupravljanja nije ojačala. Umjesto države, koja je do tada gospodarila akumulacijom, na sve slobodne tržište su se počele pojavljivati novoformirane banke, veletrgovačke i vanjsko-izvozničke kuće i druge uslužne djelatnosti, koje su, s obzirom na njihov monopolski položaj, prelijevala se akumulacija iz proizvodnih organizacija i one su postajale novi centri ekonomske pa i političke moći. Došlo je do pojave tehnokratskog upravljačkog sloja, to je tendencije njegovog uvezivanja sa organima državne vlasti, pa onda na kraju i sa partijskim strukturama. Tad je došlo do pojave grupno-svojskih tendencija, težnji da se mijenja karakter i bit društvene svojine i socijalističkog samoupravljanja, pa čak i do idejnih kolebanja unutar samog Saveza komunista Jugoslavije. Za treći period, od 1970. do 1980. karakteriše ga, dakle, razvoj koncepcije udruženog rada, a tu, dakle, imamo pojavu osnivanja osnovnih složenih organizacija udruženog rada, razvitka delegatskog sistema i uopšte koncepta pluralizma samoupravnih interesa. Kao alternativa svemu ovome od prije, znači kako konceptu klasičnog preduzeća, tako i onog, da kažem, klasičnog predstavničkog političkog sistema, znači kako jednopartijskog, tako i višepartijskog, a što je dobilo svoje otvorenje u takozvanim radničkim amandmanima iz 1971. godine, drugom kongresu samoupravljača u Sarajevu, također te iste godine, a onda je Ustav iz 1974. i Zakon o udruženom radu iz 1976. godine. Osnovni cilj koncepcije je bio da se putem samoupravnog sporazumijevanja i društvenog dogovaranja, to s mehanizama samoupravnog planiranja, spriječi koncentracija i centralizacija društvenih sredstava koji su na ovaj način bila odvajana od radničke klase i održavala na životu etatizam i tehnokratizam preko udruživanja rada i sredstava na udruživanje rada. U svrhu toga je u skupštinskom sistemu uvedeno vijeće udruženog rada, u skupštinama društveno-političkih zajednica, samoupravno organizovani radnici su po tome trebali, dakle, u udruženom radu, dakle, preko toga bi širili svoj utjecaj sa ostalim građanima na sferu društvenih poslova. Na taj način skupština sastavljena od delegata udruženog rada i teritorijalno organizovanih građana gubila obilježje državne vlasti i postavila najširijim oblikom društvenog samoupravljanja radnika i građana, čime samoupravljanje postalo integralno, cjelovito, a na federaciju su se prenijeli poslovi osiguravanja jedinstvenog društvenog uređenja, poslovi odbrane i vanjski poslovi, a tijela federacije postajala su paritetna, a odluke donosila su se konsenzusom. No, uprkos normativno pravnim izmjenama, stvarnost će ipak teći u drugom smjeru. Dakle, tu imamo četvrtu fazu od 1980. do 1990. koja je izbacila na površinu probleme jugoslovenskog privrednog i političkog sistema u jeku tad već ekonomske, a onda i političke krize. Šta se dogodilo? U periodu poslije Titove smrti kriza je ukazala sljedeće probleme sa kojima se borio jugoslovenski socijalistički privredni i politički sistem. Prvo, da preduzeće preimenovano u radnu organizaciju se sve više osamostaljivalo od države, a društvena sredstva su se prenosila iz državnih, formalno samoupravnih, a stvarno osamostaljenih fondova na banke i na kreditno-monetarni sistem. Banke su ostale u uskoj vezi sa državnim faktorima, što je nakon razvlašćivanja federacije na planu skupljanja i dijeljenja investicija i podjele tzv. Anonimnog kapitala, saveznih banaka, republika i pokrajina, vodilo vezivanju poslovanja poslovnih banaka za svoja područja i teritorijalizaciji akumulacije koja se u njima prikupljala. Drugo, preko normativno pravnom određenju privredni subjekti koji bi djelovali po ekonomskim i tržišnim principima su često formirani bili na pamet, nažalost, bili su zaštićeni sistemom, da kažem, kreditiranja, jer je banka plaćala proizvod bez obzira na to da li se on realizuje na tržištu. Zatim prešlo na kraju na optuživanje te iste koncepcije udruženog rada za tobože atomizaciju jugoslovenske privrede. OUR-i su, osnovne organizacije udruženog rada su samo imitirale ponašanje unutar radne organizacije u cjelini ekonomskog sistema i sistema reprodukcije. Tako se dalje uspostavljala linija osamostaljivanja OUR-a od države, to je poslovanje iste sa bankom, podređivanje OUR-a od banke u cilju isisavanja
viška vrijednosti i njegovim upravljanjem kontrola dakle, banke od strane svoje društveno-političke zajednice, što je rađalo teritorializaciju investicija i zatvaranje tržišta. Ovo je tako ostala izolovana, nepovezana sa drugim u razvojnim programima, u stvaranju i namicanju sredstava za proširenu reprodukciju, organizovanju i širenju tržišta. Situacija se tako ni integracijama istih u složene organizaciju tužnog rada nije ništa bitnije promijenila. Ono što je četvrto bitno u cijeloj priči jeste da mehanizam samoupravnog sporazumijevanja i društvenog dogovaranja u toj atmosferi je ostao pod pritiskom snaga van udruženog rada. Pod 5, pojavili se tu i problemi funkcionisanja političkog sistema, problemi delegatskog sistema, česta nepoznatost delegata široj javnosti, odgovornost delegata prema partijskim komitetima uz istu neodgovornost prema bazi, samoupravne interesne zajednice koje su umjesto normativno pravno definisane uloge kao organizacija preko koje će se slobodno razmjenjivati rad, postale su manje više u praksi paradržavnim institucijama gdje se, da kažem, stvari na čisto budžetski način formirale, odnosno uopšte komunikacija ta između radnika unutar materijalne proizvodnje i ostatka radnih ljudi iz ostalih društvenih sfera. Šta je se svemu tome kumovalo? Dakle, ratna razaranja, nužnost borbe protiv kontrarevolucije te djelomice utjecaja sovjetskog iskustva skumovali početnom opredjeljenju za etatizam koje karakteriše autarhični oblik privredne strukture. U sklopu toga treba dodati i pogrešnu procjenu 70. godina pod utjecajem građanske političke ekonomije što se privrede tiče u vidu izgradnje naftne prerađivačke industrije i to u periodu rasta cijena nafte. Tako je pod utjecajem ostataka etatističkog autarhičnog privređivanja došlo do investicionalije i pojave promašenih investicija kao što su tvornice glinice u Obrovcu, Peni u Makedoniji, željezara u Smederevu i sl. Tu je, da kaže, i klasno-socijalna struktura Jugoslavije gdje je veliki dio radničke klase bio regrutovan sa sela, gdje je, iako nužna deagrarizacija često tekla nekontrolisano, čime je došlo do stvaranja hibrida radnika seljaka, koji je jednom nogom na selu, a drugom u gradu, po svemu najmanje zainteresovanog za razvitak samoupravnih odnosa u radnom kolektivu. A u sklopu grešaka, odnosno lutanja pri procesu deaktizacije, tu su i sporosti kolebanja i greške subjektivnih socijalističkih snaga, tu su SKJ i druge društveno-političke organizacije, te na kraju krajeva i naučno-istraživačka djelatnost. U smislu svođenja borbe protiv etatizma, tehnobirokratizma, nacionalizma i anarholiberalizma na često administrativne metode, sankcija, smjene rukovodstava i slično, to je zadržavanje Saveza komunista na nivou djelovanja partije sa vlasti, svođenja njegovog rada na proizvodnju rezolucije, odnosno forumski rad, što je jedna od ključnih oznaka jačanja utjecaja profesionalnog upravljačkog aparata i uopšte klime koja je odgovarala tome. Suprotno njegovoj programskoj orijentaciji na ulogu idejnog i političkog usmjeravajućeg faktora. Uz njegovu vremenu sve veću razjedinjenost u vidu pojave tzv. Partijskog federalizma te tonjenja u normativni idealizam oličen u samodovoljnosti ustavno-zakonskim promjenama koje jesu bile nužne u smislu koncepcije udruženog rada i uopšte u skladu sa tim i opredjeljenja za delegatski sistem i pluralizam samoupravnih interesa, a one same po sebi nisu bila dovoljna garancija, iako da su zakon definisani, da će stvari teći bez nekih većih problema u praksi. Već je trebalo na konkretnim primjerima voditi borbu, što nažalost s obzirom na takvu klimu rada nije bio slučaj često. Dugoročni program ekonomske stabilizacije pokušao je sanirati te probleme s ciljem stvoriti jedinstvene opšte uslove privređivanja i sticanja dohotka u kojima će se radnik ponašati kao robni proizvođač i kao upravljač, odnosno nosilac formiranja cijena, na što je išla krajgrava komisija na kraju krajeva, gdje će u svojem poslovanju raspolagati, privređivati sopstvenim, pod navodnim znacima, obrtnim sredstvima sa obavezom djelomičnog samofinansiranja, što je pretpostavlja da radnik i radni kolektiv budu što nezavisniji od banaka i ujedno odgovorniji pri korištenju sredstava, čime je postali stvarnim nosiocima planiranja dohotka i njegovog raspoređivanja i raspodjele uopšte, kao i na polju deviznog režima, uopšte odnosa sa inostranstvom. No, došavši sa izvjesnim zakašnjenjem, našao se na udar s jedne strane od strane Međunarodnog monetarnog fonda zbog vraćanja dugova koji su narasli zaduživanjem u prethodnom periodu, nastalih i kako u cilju štićenja zemlje od naftnog šoka 70, tako i zarad investiranja, što je na nekoliko primjera izazvalo promašaje, a s druge strane otporom tehnobirokratskih snaga po republikama i pokrajinama u vidu svođenja tog programa na nekoliko antiinflatornih mjera, kao što su mjera štednje, redovi za gorivo, vožnja automobila po sistemu par ne par, redukcije struje, nedostatak namirnica u dućanima, ponovi i redovi za ulje, brašno, deterdžent i kavu, kao i zbog na kraju krajeva sve više radničkog otpora izraženog u štrajkovima. Njegova cjelovita primjena je bila pod tim pritiskom sve više osujećena. Takva atmosfera koja će potrajati 7 godina dovešće do sve veće prisutnosti kritike koncepcije udruženog rada sa pozicija, da kažem, tehnobirokratskih,
koje će tako zadobiti svoju materijalnu osnovu i ozakoniti se donošenjem zakona o preduzećima iz 1988. godine koje je pravno formalizovalo tada nezakonito odlučivanje iza leđa radnika od strane tehno-birokratskih struktura, uopšte neformalno grupiranje po radnim organizacijama. I tako je faktički izvršen udar na samoupravna prava radnika, dok će Markovićeva reforma, to jest reforma Ante Markovića, donijeti takozvanog titulara društvene svojine, to jest privatizaciju i uopšte prelaz na i čak takozvano radničko dioničarstvo, što je sve zajedno insistiranje na privatizaciji bio uvod u kapitalizam. U toj atmosferi, što se odnosa tiču radnim kolektivima jugoslovenskih preduzeća, radnici su, kad se sve sumira cjelokupno jugoslovensko iskustvo, uprkos normativno-pravnom određenju, koje je dosta bogata što se tiče same razrade, ipak u praksi se dogodilo da su radnici uspjeli utjecati isključivo na raspodjelu koeficijenata, odnosno ličnih dohodaka donekle, a pa čak donekle i na to kako će društveni stanovi, kako će se dijeliti. Naravno, ne bez tendencija miješanja kako poslovno-upravljačkih krugova, tako eventualno i političko-upravljačkih u kriznim periodima naročito, dok nisu uspjeli ostvariti značajni utjecaj na oblast proširene reprodukcije uprkos normativno-pravnim izmjenama u vidu integralnog samoupravljanja donesenih 70. godina 20. vijeka. Zašto mislim da je za socijalizam važno da uvaži djelovanje zakona vrijednosti, razumije se ne na bilo kakav način. Dakle, socijalističko društvo se ne razvija na svojoj vlastitoj osnovi, već polazi od stare naslijeđene osnove iz kapitalizma i s tim u vezi velikih podjela rada i svjetskog tržišta dospijeva u razmjenu u svjetskim okvirima uz razne monopolističke i državno-intervencionističke deformacije koji se ispoljavaju na tom tržištu i potenciraju korištenje ove progresivne funkcije zakona vrijednosti. On ne može ni u socijalizmu biti ukinut nikakvim dekretima. Tu nije dovoljna samo želja, potrebni su ekonomski uslovi, visok nivo proizvodnih snaga, visoka produktivnost rada, a s tim u vezi niska vrijednost robe. To su bitni uslovi koji će omogućiti da se od raspodjele prema radu pređe na raspodjelu prema potrebama, da proizvodi prestanu dobivati karakter roba, da izgube svojstvo vrijednosti. Uzmimo za primjer sljedeću situaciju, politiku izjednačavanja dohodaka radnih organizacija ili uravnilovka. Oduzimanjem dijela dohotka od one radne organizacije koje uspješnije posluju na tržištu da bi se obezbijedili lični dohodci u drugoj niskoproduktivnoj, vodi s jedne strane dugoročno gubljenju motivacije prve radne organizacije, njene sve veće nezainteresovanosti za produktivniji rad, dok s druge strane takva klima ne pomaže niskoproduktivnoj radnoj organizaciji da postane produktivnija, već drži status quo. Radnici te fabrike nisu motivisani da rade više jer imaju zagarantovane minimalne lične dohotke i doživljavaju takvu politiku kao servis. I na bazi toga dobijamo ono, ne mogu oni mene toliko malo da plate koliko ja mogu malo da radim. Zakonitosti robne proizvodnje i tu djeluju uprkos administrativnoj zabrani, ali se svete na bazi kvalitete proizvoda, nivoa motivacije radnika i radnih kolektiva za veću produktivnost, dok isti ostaju u položaju državnih najamnika. To je posebna pouka staljinističkog sistema državnog socijalizma iz Sovjetskog saveza koji je posebna priča. Ništa bolja situacija nije ni u slučaju tehnokratsko-liberalističkog koncepta apsolutne prepuštenosti djelovanju u robotržišnih zakonitosti, koje je tobože dovoljno uvažiti i one će same po sebi dovesti nas do socijalizma. I tu radnik ostaje najamnik s opasnošću obnove klasičnog kapital odnosa. Zato pouke jugoslovenskog i drugih iskustava nam govore da se robnotržišni mehanizam treba uvažavati na način da se pored njega razvija takav mehanizam samoupravnog planiranja, samoupravnog sporazumijevanja i društvenog dogovaranja koji će služiti kao oblik dopune tržišnog mehanizma putem kojeg će se isti postepeno prevazilaziti. Sana nije samo proizvodila za potrebe domaćeg tržišta. U određenim periodima čak 80% proizvodnje bilo je namijenjeno za inostranstvo. Osim centralnih pogona u ondašnjem Bosanskom Novom, Sana je imala i svoj pogon u Sanskom Mostu. Pored toga imala je razgranatu prodajnu mrežu, 106 svojih prodavnica diljem Jugoslavije. Kako je Sana dospjela u ovaj položaj? Ja sam Enisa Deljić. Radila sam u Sani, Bosanski Novi, od 72. do 91. Neka sjećanja imam i nešto obnoviti. Nisam bila u tim organima upravljanja i samoupravljanja. Radila sam u proizvodnji, ali neke stvari se sjećam i pomoću Vuka mogu vratila sam se puno toga u sjećanju. Vratilo mi se sjećanje. Ja sam u fabriku dolazila i prije.
u toku školovanja. Angažirali su me u reklamama kao maneken dok sam išla u školu. Tako sam upoznala Sanski most gdje smo otvorili taj prvi istureni pogon. Poslije su onda otvoreni Svodna, Dobrljin, Kostajnica, još kasnije i Rujška. Sad je li Gornja, Donja Rujška, to ne sjećam se. Imali smo a ta potreba se ukazala zbog radnika, jer puno smo imali radnika koji su putovali u Sanu u Novom. I onda su organizovali te isturene pogone. Ja sam par puta kasnije u Dobrljin išla u neku kontrolu, jer sam sa godinama staža dobila lakše radno mjesto, leteći kontrolor. Tako da sam imala obavezu obilaziti te pogone. Sa upravom nismo imali nekako poseban odnos. To je bila elita, posebna. Sve odluke donosio radnički savjet, upravni odbor, direktor. Neke šture izvještaje su donosili u pogon, pošto je bilo više pogona. I radnici se nisu puno petljali, nisu toliko bili zainteresirani. Šta im se predstavi, niti pitaju, niti šta, jel i jure na posao, da normu ispune. Što kraće da traje taj izvještaj. Pa uglavnom je to bilo niže obrazovanje radnika. Bilo je kvalifikovani, polukvalifikovani. Tako da oni nisu imali interes. A da li je uticalo još i to što su ljudi koji rade u Sani, žene, imale dodatno na selu imanje i svoje to. I to je puno ometalo ljude da nisu bili zainteresirani. Jednim dijelom su tu i ona radi 5 dana u sedmici, a 2 dana provodi na svom gazdinstvu. Tako da je subotom i nedeljom novi maltene pust. Pa bilo je u radničkom savjetu, bili su u tim organima, ali to su bile osobe koje su pogodne za direktore, za šefove, za... Direktor Sić drži sve konce u rukama. Svoj službeni položaj koristi ne samo na poslu, nego i u partiji. Svog čovjeka Lacija postavio je za predsjednika radničkog savjeta, a Normirca Božu za sekretara partije. Ne da ga ja sada ovdje napadam. I mi komunisti u tvornici krivi smo za to. Direktor se boji novih ljudi. I zbog toga su 3 izišla iz radničke kontrole, pa ona zapravo kod nas više i ne postoji. Drugovi, slobodno mogu reći da se kod nas koči samoupravljanje. Ako je samoupravljanje samo kimanje glavom i dizanje ruke, onda mi ponekad dođe da vratim knjižicu. A kod nas su to neki i napravili, upravo zbog takvog stanja. Meni su bile 80. godine najuspješnije. Dobro se zarađivalo, ugovoreni su dobri poslovi. Uprkos krizi, da. Iako se javljala ta kriza, ja sjećam da smo čak sa Amerikom tržištem, pa bili smo 3. u Europi. Sa Njemačkom smo imali odličnu saradnju. Radili smo sa više firmi u Njemačkoj. Pošto Sana je osnovana i sintetiku radila, unutarnji veš. Poslije je konfekcija uvedena, to je krajem 70-ih godina. Tako da je bio i pogon za konfekciju i trikotažu. Ostala je trikotaža na kraju samo u tom zaštitnom pogonu. I trgovine
Trgovine su bile po cijeloj Jugoslaviji gdje je naš proizvod. I ja se sjećam 2012. 14. U Zadru sam šetajući u starim dijelom grada ugledala Sanina trgovina. Ja toliko se zaobradovala. Nisu promijenili firmu. Premda to ne pripada više ni Sani, ni novom, nema nikakve veze. Ali nisu ljudi skinuli firmu. Sana građevinar je gradio, jedna firma je bila, radila je to stav. I bili su za stanovi predviđeni jako malo za proizvodnog radnika. To su kadrovski, uglavnom su kadrovski stanovi imali prioritet. Nama nisu potrebne ostavke, nego stručnjaci. Mi nemamo dovoljno stručnih ljudi, znalaca. A zašto? Zato što jednog takvog stručnjaka, kao što je magistar Čolović, primamo već 5 mjeseci i nikako da ga primimo. Zato što traži stan. Dajte mu ga. Pa kako da mu dam kad ste sve brže bolje podelili? Ništa nije podeljeno. Dok se ključevi ne podele, stanovi su tu. Dobro. To znači da treba posljednjeg da brišemo sa liste, je li tako? Čekajte malo, drugovi. Ne može to tako. Može, druže Šurdiloviću, može. Kako bre može? Može. Pa je to po istom pravilniku. Pravilnik je isti, ali su problemi novi. Pa ti prošli put beše za mene, za koga si sad? Ni za koga. Samo kontra. On je protiv svakog. A rang lista? Rang lista ostaje. A Šurdilog, 5. mjesto? I ono ostaje, i bodovi, sve ostaje. Da, samo stana nema. Tačno. Pa kud se dede stan, kako možda ga nema? Apcigovan. U izvanrednoj situaciji direktor ima pravo da raspolaže jednim stanom. Član 12b. A situacija, drugovi, veoma kritična. Kod nas je uvijek situacija kritična. To hoćemo da promenimo, druže. Pa ste od mene našli da počnete. Jedno mora da se počne, druže. Šurdilović. Druže Šurdiloviću, strpite se. Pa bit će još stanova. Je li to ozbiljno, druže direktor? Mene je strašno vrijeđalo. Sana je promijenila pravnik, kako je god završio fakultet, pravni dođe u Sanu, dobije stan, radi godinu, 2, 3, 5, zavisi i odlazi. Ja sam uvijek povlačila pitanje šta se dogodi sa tim stanom. On ostaje čovjek, žena, bilo ko, i dalje u tom stanu. Kaže, to mi refundiramo tako te stanove. Ta druga organizacija gdje je on otišao je Sanju platila. Pa zašto nije kupljen stan za radnika? Isto mi pravnik zove zašto je moja molba se nalazi u molbama za stan. Pa rekao, jel nemam ja pravo, jel ja radim ovdje ili ne radim? Pa sam ja za ulice došla pa stavila tu molbu sebi tu. Pa znaš, ti imaš ti kuću. Imam ja kuću, moji roditelja, nemam ja svoje, nemam ništa. Ja stanujem privatno. A rekao, a gdje je tvoja kuća, gdje je tvoj čača? Šta tvoj čača tebi ostavlja? Još ti čekaj, ja trebam čekati da umru meni roditelj pa da ja naslijedim tu kuću. A rekao, gdje ti imaš svoju kuću? Ja sam iz nekog sela, ko pitaju, Bogu iza nogu. Ti si došao poslije mene i dobio si stan, kadrovski stan. A ti nisi prvi koji uzma kadrovski stan. Nisi prvi. Ti si ne znam koji po redu. A radnik nikad ne može dobiti stan. Osjetilo se, strašno se, odvajanje, izdvajanje. Da li je tu bilo međusobnog sukobljavanja na nacionalnoj liniji? Pa žene jesu, žene ko žene. Dok ja iziđem 5 minuta, vratim se, ratno stanje. Šta vam je, šta ste poludile, šta se svađate? Doći mi jedna, između ostalog kaže, vi ćete biti nama oni Kurdi. Ma Zoro, Bogu, kakvi Kurdi, šta je tebi? A ona je
dijete palog borca. I njena mama prima dobru penziju. Tito je penzije Bukurcima davao izdašne. Dobila stan na osnovu svoje mame. Rekao, Zoro, reci ti meni šta je tvoj otac imao na glavi? Petokraku ili šta? Ili onoga orla. Pa da. Pa ne znam šta da radim. Rekao, neću politike, da se vi bar ćete s tim da se sve. Doći im druga, opet neka svađa, šta ti ja znam, obješena zastava na mostu preko Sane. I ona se došla na posao i svađaju se, zastava, šta će zastava, ta ovo. Muslimanke kažu, ne, treba ta zastava tu da bude, zna se šta je naša zastava. Ove druge, je li vam bilo fino prolaziti i provociraju se, šta je sve. Dobro je. Jedna ustane kaže, našu zastavu ne može niko skinuti. Kako ne može skinuti, šta ti? Naša zastava je na nebu, mjesec i zvijezda. A pa ljudi moji, pa to je bilo opšti. Pa oni bi se posvađali, potukli bi se, ne znam ja, samo smirivanje. Neću priče, neću. Možete razgovarati samo bez posla. A čujem još ko dobće izlaznicu iće kući. Pa 3 dana i dobćeš otkaz. Nisam mogla prihvatiti, nisam shvatala ozbiljno. Meni to bilo nesnošljivo, nepodnošljivo sukobiti žena o politici. I nisam to dozvoljavala da se radi. Da ispričam za naoružanje. Ja sam bila teritorijalna odbrana u Sani. Imala sam nekakav čin, šta ti ja znam. Idu žene koje pripadnice toga i nose puške. Šta će vam rekao te puške? Rekao, gdje idemo, šta ćemo raditi? Kaže, ideš, kaže, tamo zadužite puškom. Ja uđem unutra. Osoba koja je radila tu kaže, šta ću ti došla? Pa rekao, vidim nose puške, šta se događa, gdje ćemo što? Kaže, šta pa da na pamet, da dam pušku pa da pucaš u nas. Pa rekao, čovječe, i šta ću ja? Otišla. Znači, naoružao, to teritorijalno naoružanje je dijeljeno, javno, u preduzeću, idem dvorište, nosim pušku. Što će puška? Kućemo. Nikad se ne daje ta, nego kad idemo na teren, dođemo, u uniforme smo imali sve, tad podijeli se to naoružanje i idemo igrati se rata. Crveni, plavi, vježba, da. Pa da. I to me je strašno pogodilo, teško bi bilo. Teško bi bilo. Onda su počeli odvoditi muslimane, intelektualce, uglavnom, obrazovane ljude. Potim hotel je bio ozloglašen. Dijete, šta to radiš? Rečite ja mami. Šta te briga, šta gledaš? Kamioni izvlače stvar. Ne znam. Ja dođem kući, nazovem njegovu mamu. Ona kaže, šta je tebe briga, šta gledaš, šta me? Pa rekao, ne valja to što radi. Nisam svjesna bila, ni da će to doći. I zašto to? Zašto? Na posao ne idem. Ne znam. Nije se smjelo dogoditi, nije trebalo. Pili smo kafu, jeli, spavali jedni kod drugi, obilazili. I sad odjednom nema. Je li potvrđena knjižica za Dediće nisu? Nije. Nije potvrđena knjižica. Ja znači ne mogu dijete odvesti ljekara. Što je? I zbog svog djeteta sam otišla. Otišla sam do njega, spasim, a sebe... U svom tom zlu
su ljudi ostali. I kad sam se vratila, kontaktiram sa onima koje znam. Moja najbolja kolegica koja smo od malih noga, kao sad Majala Mija i Jana, što se druže, one će se cijeli život družiti. I trebaju na to upućivati da se druže i da budu. Pred opštinom su išli te potpisivati papire da napuštamo, trajno napuštamo teritoriju Bosanskog Novog i ostavljamo opštini svoju pokretnu i nepokretnu imovinu. Znači ja sve ostavljam i napuštam i odlazim. I sad imam taj negdje upoznata, a nepozvana o odluci kriznog štaba Bosanski Novi. Odričem se u ime opštine Bosanski Novi i trajno napuštam teritoriju. I ona u gradu, kod starog hotela, trči. Gdje si, kako, ja šta nam uradiste? Rekao, šta nam uradiste? A rekao, ko si ti? Ja tebe ne poznam. A kako ne znaš, na mene? Ja nisam ta osoba, ti si mene zamijenila. I sam prođem pored nje. Trebate se boriti za vrijednost čovjeka. Čovjeka, radnika. Jer ovo sad vrijeme, radnik ne postoji. Samo rob. Ovo iza mene što vidite rezultat je u suštini ratnih dešavanja 90-ih i same suštine tog sakupljavanja gdje je nacionalizam poslužio da posvađa radničku klasu Jugoslavije, a da se nekadašnja društvena svojina rasparča i postane vlasništvom pojedinaca.